Erkek pek öte? Urgaç. Ençi baytallar eken ha? Eko 75'ten 150 ming so'm oldu. Taza. Kırgız liniyası da var. Liniyası var bak komisar kızı. Bak komisarken liniyası var eken. En çıkla turan narsalar eken ha? Yenesi var. Yenesi komisarın kızı. Bu özde yenesi tulpadan kaçma. Yemesi dalili var. İki jaqtında da dalili var eken da. Atası jagında da, apası jagынан da. Nasip kılsın. Yo bu bev ha? Beyken ha 115 mi? Kök, demir kök 115 mi son bolup tur. Jeyindir. Assalomu O'zbekistonliklarga. Farhod Polvon. Qayerdan bo'lasizlar O'zbekiston? Qo'rg'ontepadan. Qo'rg'ontepadan. Bu yoqqa keldinglar jilqqa. Mol qo'yga. Qo'noqlar ekan. Yaxshi bordilar? Xo'p, tinch bo'ldi. Yaxshi, Marinbek aka. Yaxshimi? Keldingiz. Ya qancha oldi do'stim? O'tmadimi? Bugün 12 oktyabr 2024. Qancha oldi aka? 36 ming so'm erkakday. Bu yil qulun. Assalomu alaykum, hurmatli mekendoshlar. Elqor kanalining qatoruvchilari, amansizlarmi? Bugün Жалабат jergesindeyiz. Жалабаттагы жылкы базар. Sizlerge satып алынган жылкы tuxumdagi jonivorlarni tartiblaymiz buyursa kanalga qatalib like'dan basıp ketingizler. Tay qancha oldu? 38 ming so'm. Erkek tay ekan. Жылкы көп buyursa bugün bazar tığın. Bayqap qarab turыңыздар, salıştırıp bağlar qanday boldu. Buyursa sizlerge жеткиргенге hareket кылам. Öte көп öspürümler. Taylar, tayjakta. Tığın. Adamlar arang basıda. Oho, toy aş koyup sezon başladı. Anda tartууну başladık buyursa ekrandan alыстабай лайктан басып туруңуздар. Чоң жылкылар жагына өттүк. Баларды сурайлычы. Баа канча экен мына? Канча? Kança sattı abi? Kança sattı dedim. Al sattı yok. Böyle sattı böyle. Kaçı doğattır bilmedin mi? Kabak dur dedi. Boldu. Akjal kançı doğdasın dostum? Ha? 200. Yaşım ne yaşı? Akjal, saman sarı 200 ming so'mda жаңасы ekan. Qayıqның аты? Bazar Qo'rg'on. Balvonlar bas salışıp. Orta tozup ketdi bak. Joldaş balvon geldi. Assalomu alaykum. Joldaş, nasıl? Taptasın mı? Жануар ат көп бүгін. Секеде тартып баштайбыз анда. Шоколад. Хабарчы жети, эл кабар. Эко тең. Эко тең менин канал. Ararma ekan, sataylik turaylik basın. Kaçı da sattı? Kaçı da attı? Kança da tez. 160. Aha. Jaşı qanday jaşı? 5 yaşlı. Ulağı da jaşı bu. Salып көрүп? Жануар. Ulaqның üstünde sanasındaki akçan ha? Жануарды бағып қойсаң анда жараған болса арық екен ата.
Ova da. El kabar. Ayt koyar numerin. 703 87 80 78 numarına bağlantısı olur. Aha, 703 men ha? Qayerda ola targımak? Arımak mı? Jalloqtali olur. Jalatdan ha? Çolaqdan. 5 asy dedin ha? 5 asy. Ulaq uyuruna жооп deydi. Garantiyası men. Ulaqın üstünde akça sanasın deydi. Buna iniyiz. Bu toru kança toru? Canı pişik. Doğru, 150 bin son. Bu yaş ekası. Tazda kırgızlıklardan ken da. Ya o jaldan görüp turasыңар o. Бул да сеники. Жанагы номерге байланыша бересиңер. Эки аттын ээси бир экен. Бул малда жүргөн ат экен. Ana kel жандар. Жерде кашка. Тору канчада отасың ака? Апты. Басын айтып. 150 миң сом. Каяктан аты? Базар курганын аты экен. 150 миң сом дейт. Bir anda şu beşimizce. Sözde karmayacak. Öngül ortasın bir anda beşimizce. Hoşuna. Men anlayayım. Hayzatkenden bilmiyorum. İşte hoşuna ne beşim. Sözde kırmak kaldı. Gittim. Kança hoşuna. Soda bolot at buyakta. Aman tur jiger. Sodаны kılıp at. Bazar. Tura uğratan. Yok, ulan çedi var. Yok, vallahi 10 milyon. Geresin geresin. Tamam. 10 milyon. Soda. Балаштын содасы болуп атат. Бул жакта аргымак бул жак кетип аз келсе тартып көрсөтөбүз. 250 миң деп баштапкы баасын. Сатылдыбы же басып элекпи? Канчага кетти ака? 180 ге. 180 миң сомго. Аман тур. Жигер ушуну сатыптыр да. Анадыр алды да 170 ге. Кара. Ал содагер да 10 миң пайдасын берип алыптыр да дыйкан адам а. Ana ki mana. 80 ге. 180 ming so'm. Yaşım ne kadar aka? Ekası. Жақшат екен aka. Nasip olsun. Tuyaklar da taza. Bak ya. Akçanı esip oldu. Amatör sattı. Mades. Boyu bir 55 numara verirken. Elka var aka. 60'a yakın boyu. Kaçta otası sizden mi? 130 bin. Yaşıçı? Yaşıçı. Ulak uyurları var bak. Garanti. Garanti dedi. Gürön atken can var. Ona gürön atka. Beri gözü bilet sanının bağlı olacak böylese. Ya kaça verdin dostum? 110. 110 bin son bir oda. Hey. Jardın go jardın. Yaxşı ötüsün. Boldu. Tatavuz böylese. Para sülük 270 bin.
270 ming. Екі ақсы екен. Тұяқтары, денсаулықтары жақсы ма? Улау жооп ака. Улақ жоқ. Улақтың үстінде пұл санасы олауы? Болот ака. Бағу анша болып тұра бірақ, а? Арық екен, а? Жануар. Үйірі көрдім да. Үйірі бар, улағы бар. Қайырын аты? Жалауаттықы. Қаншасы дедің? Екі асы. Жош бұл қарауға? Жеп іші. Sorularım. Bir çudap kaç yıl olup? Ozun alışları жақсы екен, а? Номерді қалдырады. 77 мен 64 90 09 ака. Şu номерге байланış өресіңер. Улақ, үйірі, гарантия дейді. Bak bozat. Kaçı da tasar olsun? 300? Paroda mı ne paroda? Kırıcılıklı öte çoğun eкен, ha? Var. Biraz barışık. Uluk emeleri qanday ya үйірлері? Үйірі var. Ulağı çe? Ulağı var. Dizginmen gireb aralayı. Жануар. Çoğun eкен. Денсаулық içip жеші жақсы бі? Денсаулықтары жақсы бі? Жашы қанша дедің? 6 асы. Жануар. Қышында улақты шауып тұрып. Жазында үйірге қойар. Құлын ала тұрған екен. Ұяқтары да таза екен. Номер қалтырбайсың бі? Ha? Қызыққандар çalып қалса Өзбекстаннан, Тәжікстаннан көрсет та бұрыса. 0556 33 10 62. 33 10 62, ya? Қайырда олады жылқы? Өзгөнде олады кен, çalып тұрай бересіңер. Oası 300 min deydi, kemi var deydi. No. Gürön attın. Bağısı bol o da bu yakta. Sodası. El kavat. Bak kichkina sekin haydangchi. Jo'yon spokойно haydangchi. Şu de. Kim kaldı? 15'e çıktı bak ha. 15 geç. Yerden kamera rotasında. Şöyle benlerden baylayıp dur. Dur tak. Al şunu. Evet, жақында қалып тұр ака. Ya bunlar alır. Gönüllü olsa bunlar kalkar. Ana bulmalar. Ondan doğrusu o da. Ondan doğrusu o da. İyi gördün bunu. Bunlar kılıp eski satmayın. Almasan bile 120 vereyim de burayı ver. Gerisi düğün vereyim de getir bak. Şarkılayıp adamlarla elik okşayıp. Duvada geldi. Duvada geldi ya. Kaç yer koydun dostum? 115'te тұра. 115'ke болбой бака, бербейсіз бе? Жақсы баға болды бірақ ака. Болбой 20-ға бербейтін үкі. Анда. Мен мұндайлы айттым. Анда бірдеке де албайыз. Тұрғандайлы айттым бұлаққа. Тұрауы, сен тұрасың. 130 миллион. Сен талаға тұрғандайлы айттым. 20-ға бербейтін. Жақсыға ұшы. Жақпаса yok. Oladığını kaç çay? 30'dan kişisine koy veremler. 120 milyon vermeyten.
Beş kaçka kırgız ile жылқы aka? Dançak aralaş koy. Bunu kaça da otasın? 250. Yaş içi. Ne öneriler var aka? Ulak uyuz. Ulak içi. Yürüç kirek eken da. Жаңасы екен. Жаңасы 5 қашқа. Денсаулықтар жақсы ма ака? Жылтырап тең. Жоқ екен. Жаңағы мақбозат бойы өте биігінен. 300 000 деп қойды ғой жана. Bu yaqtan buyursa өспүрүмдөрдү байтал эркек тайларды жана бээлерди согумдарды тартабыз. Каналдан алыстабай байта басып тургула. Эл кабар дайым элдин кызматында. Жаныбар мыякта өтө сулуу өспүрүмдөр турат. Азыр маалыматын алабыз бuyursa. Жаштар кандай ака? Нарқы қашқа құнан ба? Нолар кәлтатай. Бородалар қандай? Польша. Таза Польша. Сласка ол қайсы тип емес породасы. Бұлар қаншан келген? Тайлығында. Шында бұлтыры келіп қалған ба? Польша тай. Көріңіздер, Польша алам деген. Сынду тайлар дейді. Польша дейді. Документтер бары жоқ бұ? Документтері жоқ екен. Кәлта тай екен. Жазға құнан да бұлар, Ойлар 1.60 шығып қалады екен, Баларын қаншадан дейсіз? 280 мыңдан. Қайерде олады бұлар? Сузақта олады екен. Мұны данчак па? Данчак. Жануар. Бұл құнан екен. Жазға бүшті. Бұл бір жас чоң екен да. Бойлар бір теңел екен. Арттан да бір сыра тартып өтейін. Баға беріңіздер. Қазір номерінде қалтырамыз. Алыс жақыннан базарға келбеген мекендештеріңізге жақсы өспүрүм алам дегеніздер көріңіздер. Бұйырса номерінде алабыз азыр. Жануарлар. Польша дейді. Эко Польша екен. 1,5 жаш полторашкалар. Мынау құнан екен. Жазға бүшті. Данчак. Номерді қалтырабыз бұ? 0500 менен 65 0701 0500 менен 65 0707 01 01 01 екен номері. Андай 02 деген табролар да бар екен. 02 тескері сывы.
Görüңүздөр. Ya bazar kançadan kılıp atat? Suraştı mı? Ekonu 350 sürüyordu. Ekonu mu? Sürüyordu. Min gibi min gimes be. Üreç gerek ekan ha? Dançaktağı minilik be. Meni tarbiyalaş gerek ekan 0'dan başlap ha? Densoluk jep içişi büt bardı, tuyaktары таза ha? Өспүрүбүз дагы калтатай экен, алтарашка. 1,5 жаштагы. Эркектай. Бою bir 50'nin üstüne okşayt. Parodası qanday? Parodası Kırgız жылкы. Kırgız жылкы. Qayerdiki? Bozor Qo'rg'on. Bozor Qo'rg'on, Jalaboddin tay ekan. Sorularında ko'rsatib keldim. Üretilganmi men gibi? Yo'q. Üretilekda. Tuyaktары таза? Toza to'yaqlar. Elqa var. Bası qancha? 130 ming. 130 ming so'm. Sındu tay izlegenler görüңүздөр. Номерди калтырабыз го. Nomeri 700 menen. 400 519. Oşu номерге байланыш өрөсүңөр. Дареги Базар Qo'rg'on. Jalobod. Qancha yer qo'ydingiz? 150 ming. 150. Ko'kku ha? Üretildi ekan bitta shava. Oyangam o'zingizni o'zingiz tiklayapsiz. Bitta shava bir sindangchi. Yaxshimi? Yaxshi narsa. Pishti bu altarashkada o'tadi. O'sha pishtiga o'xshab o'tadi-da. Tak. Altarashka deydi tuğanız. Tural ekan ha? Altarashka o. Жазга кунан. Эми сүрүп турго? Mayli. 155 ming. Aka, 200 ga bermaymi? Qarab. 255 ming yaxshi bo'ldi. Odamlar ham Tak, canlar. Densolukları yaxşı. $160 ming so'm beradi. Bu yoqda bravo bo'ladi. Tak. Bilgenler görüngüzler. Bir tartışma var. Niye eken? Bitta shava? Жазга piştimi? Kunan mı? Kunan dep жатты. Eki mangdayda üstün kütüşünü sürüp koyup dur. Aylarda Jalabodd Türkü pazarına. 160 ming suryaptım. Qaysisini? No, kokko. Munoga 160 ming suryaptım. Sen qancha odasın inim? 280 ming deyaptır. Qancha bo'lsa berasiz? Kommentariyada jaza kettingizler. Üstünkü mangdaydağı iki tişte sürüp dur. Kunan esinin aytım boyunca Keltatayda otat. Bizdin neme boyunca Kunan bol otat, emi. Bu yoqqa jaza kettingizler. İşlerek taylardı, paltaraşkalar tartaylı buyursa. Qanchada otasız? 55. 55. Bıyıl kulun bu, былтыркы bu? Keltatay, былтыркы ekan. 55 ming so'm. Dostum, qanchadan taylaring? 100 ga bor. Ekon, ha? Jemjegen o'sha-da? Bağılganda. Ha, bağılıb tur. Soğumga dile jarap kalıp tur. Soğumga banday beşik toy, kız berүү toylorgo dagı jaray turgan nерселер soğumlar. Ekönü 100 деп атат. Жакын эле 100 ошойт анда. Жакшы баа койдуң.
100 ming so'm, 50 mingdan deb жатат. Burul. Bas bo'lib o'tadi. Qancha verdingiz aka? 76. Yaşım ne eken? Pıştı baytal. 76 ming so'm berdi. 76 ötті, 78 belgiledi canındağı ağalarımız. 78 berse ol dep çatçat. Kok. Keltatay okunan mı? Keltatay. Tay yerken de 85 ming so'm deydi. Toru qancha ekan aka? 75 ming. Keltatay mı? Keltatay. Erkek eken 75 ming so'm deydi. Qara suluk. Qarager. Qanchada o'tasiz? 85 ming. 85 ming aldınız mı? Dede o'tasiz mı? Yok, 85 kemi var. Paltaraşka da becerdim taş. Paltaraşka Keltatay. Becerdim taş Keltataylar. Taylar qanchadan o'tasiz? Balalarni aytib qo'ying, balalarni. 60 mingdan deydi. O'zi bekin o'tadi. Tug'ani o'z. Taylar. Men katta. Ova, taylar. 60dan. 60 mingdan. Erkek mi? Buna qara cho'ng ekan, ha? 60 ming so'mdan paltaraşkalar. Taylaring qanchadan enim? 45. 45. 45 mingdan be? Bu yıl qo'limdar ekan. 45 mingdan. Boylari büyük. Boylu. Jenim. Balvanlar bu yoqda ekan. Qanchada o'tasiz chekirdi? 75. Chekir 75 ekan. Paltaraşka ekan ha bunga? Jemjeptir janvar. Jenderim, alaykum birga olsun. Nasılsın? Yaxshi? Tartib o'tasizmi? Ova. Tartib tashlangchi buni. Bunu aldım. Aldın mı? Buna men 10'dan tartib. No, qancha oldu? 36 ga. 36 ga erkek mi? Liniyasi bormi? Komisar mı? Ay, nasip olsun. Qancha oldu? 36 ming so'm bor. Akaman aldım. Qaysi aka? Aa, bu yoqda Rafatkami? Aa, bo'ldi. Jaylatda jenimda. Seni. Bular qanchadan o'tadi? Qancha? 20dan bo'lar. Yashaysiz. Ha, 25. Ana aka taylar. Taylar qanchadan o'tasiz aka? Aka. Taylar qanchadan? 35dan. 35dan. Bu yilgi urg'och erkek taylar 35 ming so'mdan aka. Ko'ringizlar. To'yga oshqa jetilay turgan bu yilgi qulunlar 35 ming so'm. 40 ming so'mdan. 30 ming so'mdan. Bakıltasınlar Qaysi eka? Qancha verdi? 56. Ha. Ketdi уже. 56 erkek mi? Erkek. 56 ming so'mga ketdi buyursa. Eki qora tay, bu yilgi taylar. Nasib bo'lsin olgan satganlar. Qancha verdingiz aka? 27 da o'tadi. Berbegan uchun ketdi aka. Qancha verdingiz? 24 beray bo'pti. 24. 5 ga berbey qo'ydim onu. Berbey qo'yishib ketdi. Erkek. Erkek tay ekan, ha, nasib bo'lsin. Alloh soda bor. Qancha olib ketdi aka? 73 mingga berdi. 73 mingga. Ha. Baytalmi? Ha, bu yerda turganmi? 73 ming so'mga ketdi. Qandaysiz? Жалғызсызlar o'zi? 110 ming so'm. So'g'imga da jaraydi ekan. Baytallar o'sha ayta bishtibi, ne bular? Jebebi. Жаңасы. Qanchadan o'tasiz negizi? 110dan. Bu yoqda soda 94 ming so'm beribdir, mana o'rtada bor. 110dan deb жатат, жаңасы baytallar. So'g'imga jaray turganlar. Ko'ringizlar. Görüyorum, baytalı bey mi? Bıştı baytalı. Yana bıştı baytal.
Qanchada o'tasiz? 130 da o'tadi. 130 ming so'm. Cho'ng bo'shdi ekan. Qanchadan balari? 140 dan kam var. 140 dan. Qanchani tug'an bular? 2 yil tug'an, quvay qalgan. So'g'imga jaraymi? Ya bu soğuma caravasa başka cıklı caravaş gerek. Ketdik ekan. Ne? Makta elekmin. Qulundu B. Açı kulunu mu elekmin? Qancha so'rading do'stim? 105. 105 ga. Siz qanchada o'tasiz? 160 ming. 165, 105 ga so'rayapti. Oğlum da kımmatırak ne bakalım. Pazar soğundan koyup verem de otam. Aka bering, jet uylab oldi aka. Jet qolibsizlar, bo'ldi aka. Atmayla koymuşsun, ötürle koymuşsun. Aka baytallar qanchadan? 95 dan. Bishtiwi? Bunami? Bishtilar. Bishti baytallar 95 ming so'mdan. Aka beler qanchadan? Ha? 140 danmi? Yaxshi beler ekan so'g'imga. 140 mingdek ketdi, cho'ng söktü. Salmoqni basa turgan beler ekan. Danchak ketdi 130 ga canlar. Danchak ketdi de 130 ga. Nasip qilsin aka. Algan satqanga nasip qilsin. Oktum. Sizlar hozirga bir ko'rsatib qo'yasiz. Men senga oldin deb qo'ysa aka. Al.